algo importante e interessante, pero se a nós não pode dizer, quem não pode dizer? A nós está chamar, a nós pode dizer e planeia. Não é que queda aqui dentro do centro pastoral. Vai acordo com a nossa caminhada de nós ser. E em verdade, não pensa que nós estamos exclusivos, nós ficamos vivendo na onda que nós estamos e cerca de qualquer grupo que nos pertenece. Amém, irmão? Ok. Falar em nosso grupo e como nos vida máximo, um signo e instrumento de união com Deus e união de toda a humanidade. E não sabe quem tomar palavra? Quando essa referência do grupo aqui, se for para a anotação, tá bom? Nos países vezes, quando a pastora, ele não tem sim. Então, está lá que a pastora é sim. Yes. Okay, minha presença de pastoral é individual, mas de do da vida que nós temos Cristo, Jesus, e se ele pode ter amor no próximo, é comunhão com o outro. E nós aqui na dinâmica, que nós vamos fazer, nós próximos um cambio de mentalidade também, de atitude, e amor e de misericórdia ao outro. Então, ouvir necessidade, de necessidade. E aí nos procura cada parte de nós, precisa de nós, pela igreja também tem que ser, não? Sempre nos tem misericórdia, quando pode pagar depois de uma certa igreja, não? Para muito compartilhar com o outro, né? Você vai ficar algo eu mesmo escute porque agora eu compartilhei durante essa nossa entrevista, vamos escutar a palavra e vamos viver também. Assim, nosso esforço para esquecer. Assim, nós escutamos no microfone. No povo, achar que a pastora pensa, vocês tentam elaborar um pouco sobre o que acontece, tá bom? Nós vamos ver a pergunta número 2 aqui atrás. Tem que pensar como a nós por melhorar para combater o outro, como nós por melhorar para combater o outro, regalo em carreira de serviço de evangelho. Nós escutamos perguntar. Bom dia. Nós elaboramos quando nós chegamos no mundo, portanto, nós começar nós vamos entender a atitude própria, a atitude de cada quem, e nós vamos disponíveis também para a atitude de Satanás. Nós precisamos de um bom exemplo, de ter uma boa comunicação, sempre com bom respeito, com carinho, com o outro, empatia. Nós precisamos começar a casa, em família. Vamos começar, sabe, começar na casa. Então, sabe compreender a outro e também invocar constantemente a força e graça do Espírito Santo. Nós recebemos um testemunho próprio e também nós recebemos trabalho que nós vamos viver a Deus.
pone los pies completamente humana, haciendo cosas que realizar de acuerdo con voluntad de Dios. Tanto para lo habitual de tratar de tarea, o sea, de alcanzar sus cosas, de profundizar, nos parece que hay que invertir tiempo y energía en nosotros para ser preparada para el futuro. Llega quizás a vida nos gobiernan para participar más en los programas de la tarea de la iglesia y desafios a depender de nosotros pastores para predicar también por todos los gobiernan y también hace uso de la época para ayudar a preparar los gobernantes ahora para el futuro de nuestra iglesia. A pessoas nossa querida, outra pergunta, nós já damos aqui. 3. Quarta, é processual, estrutural e institucional de igreja sinodal missionária. Vamos escutar. Well, pregunta no está fácil. Nos ha comenzado a deliberar, sino por comprender, preguntar cómo, pero lo cual vamos a comprender la iglesia sinodal misionero, no está que no ser algo para por haya un cambio y por lograr una participación, un base más amplio de iglesia. Entonces, nosotros pensamos que está en un proceso de inclusión, un proceso que ainda otro grupo podem junto con nosotros. Vamos por cada punto con nosotros. Debemos vida diario que camina aquí. Nos puede lograr por los Dios. No nos sabe cómo, pero por estar mirándonos, por estar con oración, por estar con los vidas, los ejemplos, por estar a obra del Espíritu Santo, nos por lograr por vale y camina, nos da que Jesús activa nuestra salvación. Ahora nos trata de otro grupo, no está coincidiendo nosotros como el grupo de gente que nos colabora en el Señor. La mayoría de gente no está con nosotros. Y es el lugar no se quiere con crisis con nosotros vivimos en la Iglesia Católica. También un pueblo que no está participando en los misas católicos, uno quiere también es importante estar grupo, por ejemplo, de iglesia en el Evangelio. Por tanto, nos gusta mucho, pero nos humanos habitual. Comunidad y ahora que conocemos otro género, LGBT, fuerte, mes, y una de dos meses construimos. Los dos saben que como hacen, ¿verdad? Pero a mí te quiere llamar a tu iglesia para trabajar para un grupo junto, cada junto, desde cuenta de su comunidad tradicionalmente no está con nosotros, no está participando con nosotros. Entonces, el proceso de la inclusión y a través de acción del Espíritu Santo, instituciona todo lo cual no se quiere aún participar en la comunidad, de forma parte de la iglesia no sinodal. No está fácil ainda conectar con comprender, pero mira que la iglesia tampoco sabe mucho. Y uno está en el proceso de pastora aquí está en el comenzamiento. Mira que pero me trata de primera reunión casi 2 años pasados y dando una encuesta básicamente, lo cual aborda así con cada nuestra opinión que está sucediendo.
kita kira natin ani para kung well, mucho anche importante anche tutela il nostro da focus poi la cammina pero bueno, cuando se quiere uno tiene que tener en cuenta que el humano no de tal manera no, pero tiene el mismo derecho gracias a lo que presentamos y no estaría acá, la iglesia ayuda también. Quedan preguntas, aquí 3 preguntas que están encerradas en ti. ¿Y cuál 3 están más scared? Proceso, estructura, institución, proceso. ¿Cómo no está procesado? Turcos y procesos activa su técnico. Y agota el tiempo de no. ¿Y cómo puedo procesar exacto? Si no haya ok de iglesia, para poder visitar iglesia de hermanos separados. Estructura. ¿Cómo está estructurada paso para no poder de camino a ella? Conosco por traspasar el muralla na terra. Então, me parece, institucional, como nos pode acercar institucional, o povo ajuda nós a tornar parte na marca. E conosco por estar disposto a estar missioneiro completo. Pastora dice, pastor está 24/7 y a nosotros como misioneros ¿qué está? 24/1 o 24/7 nos necesita 24/7 también misioneros mostrando al mundo quién nos está, cómo nos está, quién nos quiere de no estructuración. Tenhamos comigo. Sempre e quando tu respeitas o outro, respeitar o mesmo e respeitar o outro, sua opinião e sua convicção, sobre como nos tu ajuda a Deus. Trabalhar segundo sua imagem e semelhança. Esse é a origem da contento que nos pode junto elaborar e sabe. So, nakontento ko sa tatlo logik na kay ng boss. Sempre il reto mas pisata kung cambia mi mes si Miguel cambia mi iglesia. Enviamos esta equipa por la cambia, pero no se especifica con los conclusión. Queda así, pero ahora puta expresar Miguel cambia, pero a mí también Miguel cambia. I think maybe sitting compare con nos ideas de iglesia, no? So sempre nos damos ideia por iglesia na stabil, bien así, este queda fuerte, y Boraya también más fuerte rock y so ita base, y tu gente Mulher também recebe aqui. A hora que ele pastor diz assim, ele não vai missa nós, vamos se ligar na missa, escute a palavra de Deus, sempre não se celebra. Na hora, você mencionando, você também cambia sua maneira, não? Cambia sua maneira de parte, está atrativo para a gente. So, pwede klase na tem contexto quando llena o consola no corazón, o por lo menos tiene algo para mi paz, para mi gente. Pero ahora, con idea de iglesia está uno, de manera así, pero limpia, que me está significando. Kita sige móvil.
hasta ikamuove que busca en la protoclama itabay sa na lugar ito ilagahin ng bilis sa kachin. Ito ang otro ideya ng English. Lugar ito paraan din. Mga kisar kami. Hindi ko sobrang hindi sa taga-tradisyonal ka kasi kung ito maaga. Ang pagkakulita hindi kolor, hindi kolor, pili. Pero ito yung isip. Pero ano ito ang English, ito kasama yung bahay, ito sige moment, kaya na yung direksyon, sa akin, kita ipalabra missionero tanifikan. Ito sige moment, ito sige busca. Ang busca, umis, pakapomoda, nakabawin sila, inclusive. In hotel, yung programa di all inclusive. English ay naka-implementar di all inclusive. Kaya kita pesa si nuestra misa, después de misa, nuestra party, voto. O, sana sa kawin ka pagpapagay ng tatin. Pero, pwede ko balansa, yung iglesia, kung talusa, bagian nos camina, o kung iglesia ito pa, entertain nos pag-ulit. Ito po. Ito kayo ngayon ang masubang ito, or entertain. Iyan, ito pag-ulihin ito, huwag entertain. Pero supuestamente vamos a vivir a participar, vamos a ir a la alabanza. Na Diyos gusto ofrecer algo. Pero ano kasi talimis ito na kaya ko ibig sa akin. Ang tuga, ito, laugh. And then, attitude, entertaining. Kung ito buong entertaining, ito tilo ba ang sino? Ito tilo. Kita na business time, no? That is the thing with English. Mas bonita po sa ekspresyon na ngayon sa kusong protesta. Ito tinikwenta ni Jane. Sinakaya chance na kami papel. Ang kolega. Okay, masasigi. Letra F. Pagpapagpag ka ng kontrata durante ang asamblea celular. Nasumili at isabili ba tumikos o pertagyan de manera diakinado ang mujer. Celibato a sacerdote ng compañera ng grupo LGBTQ+, na compañera ng musulman separada. Actualmente, ito yung parte ng programa. Sí, ito yung parte ng programa. Mas wala ito yung parte ng programa. Madesera pa mas ang movimiento de participación en decisión así como pueblo de Dios. O pregunta para o mismo ng participante, que con nuestro señal da ejercicio de autoridad y responsabilidad, porque otra iglesia en comunidad ng iglesia. So, kung gusto, mira lang, no como otros ciudadanos na competition na apostasía. Dengan spiritualidad di hermandad. Bibigyan ng mas pinagkakita kumpara unos. Ang attitude mas abri kumpara unos. Inata mas uli kumpara unos. Kasi tayo rin. Konstribusi. Masuk ke iglesia, ahora tapos di iglesia católico, iglesia de Cristo más grande ainda. Nos parte el pensamiento nos está pegando en el día Trento. Pues iglesia católico es su ciudad perfecto. Y no trabaja más. Pero, el teólogo de la dice, no, ahí no trabaja lo que nos gusta expandir. Kung ina iglesia católica, iglesia mas grande do que a pertenece a Cristo. Kung iglesia católica, kung iglesia na hasta la tapia de Cristo.
E talvez a sua família, não está necessariamente preocupada com ele. Pero talvez a família. E ela está brincando com o outro. Pero não pode eliminar toda a parte de sua família. Não está dando um bom exemplo, sim. Pero, basicamente, ela está pedindo que o mesmo sangue, a mesma família. Mesmo país, mesmo propósito na sangue. So, o pensamento prático começa com a igreja com esperança. Um dia, Deus domina, não te para clamar, recorrer, todo su carrera com esta disciplina, é disciplina. Ela está lesbiana, ele está gay, LGBT, bisexual, LGBT, transexual, LGBTQ, queer, e plus tudo como sa aqui com cada vez ele aparece. Weird em inglês, weird. Estranho. Sim. Eu não sei assexual. Ai, não. E diferente. So, nada LGBTQ. So, gay, lesbian, queer, esse é o grupo não, algo que não está aqui. Algo que não está movimentado. Aktivista. Não quer revolucionar. Se vamos a falar do tempo de visita do Instituto de Reunião, aqui não, os 2 representantes de LGBTQ. Pero Maria de São Paulo, que também sabe, e que ela não está contigo, não? Especialmente o povo tradicional, não custa nada. Só tem povo gusta mesmo sexo, estima, pero não está silencioso. E não tem respeito a isso, pero o nível de LGBT não conta e instituciona na Igreja Católica. Então, a igreja também nos encorajar a tudo, nos encorajar algo. Pero mas bien também ako ituloy, isso na rock is na scoring pertenecer sa akin. Nagmayon na gobyerno. E mayon na nakasufri, kasi kasubyo na gay, trans, lesbian, e trovaram também coordenação pessoal, então a minha programação. Esse é o negócio, sim. Pensamento espiritual con la libertad de la asamblea, de la comunidad, catecismo, escola, moral avançado. Por exemplo, minha casa, ela trabalha no Colégio São Antônio, escola católica. Aí passava, eu vivi, como posso olhar os sistemas de explicação de fato, não se os contarraia, não vamos pensar. Eu, uma pessoa da escola, público, eu gosto de ser recebido. Eu gusta organizar isso sem falta. Não
importante na po. Dentro da publica escola, sobre para terminar a parte de Deus. Agora é muito bem, o pai mas mais rápido. Quando eu estou chamando, quando eu cresci bebê, whatever na pai. Yeah. Ito yata, mas ibig sabihin, ate, mas bisa, may dificultad grabe, sebenarnya kami dapat terjadi di sekolah, misalnya pada situasi yang pakai akademiko, educational, pakai enseñanza, antar disiplin público, estudiante público, di governo, non accettare sanità, open bar, hungry, dentro la associazione cattolico, una scuola, Colegio Urbano, Italian, católico, pero sabe verdad, no católico, pero enseñanza la pasa poco, así, nada, no se paga parte, no se brinda, no se paga poco, que mensaje, no se aplicó solamente en business, pero nada completo, pero nada por la proyecto parece ser bien, porque la escuela, la civil, sacerdote, pero nos tiene dificultades sobre la minuta importante y escuela católica. Supuestamente la católica, pero no da mucha importancia de la religión. Nada parte de sí, un programa de la historia cultural. Si kita trabaja en el programa, aku mengisahkan programa, kita semua todo itu boleh. Pero beberapa kasih, dia ada ngambil konflik sebenarnya tentang boleh asal acercamiento tadi approach. Kalau kita tadi kita comisión training maestro, forma de maestro, la persona es un fascina mucho. Pero nosotros no nos ocupamos de y una respuesta mucha exponer a diferentes actividades litúrgicas. Pero ya, esto sucede con esta una, después con una, bien. Son diferentes opiniones. Nos discutimos fuertemente, también nos reunionan ligeros, pero nada concreto así. Así como centrado en la cosa, pero que viajan también por programa de corazón. Pastoral dia itu maaf, saya tadi kuasa, harus tahan emosi. Kita mungkin contoh, tapi contoh sesuatu yang ada di kuasa menurut praktik pertama dari masing-masing. Como misionero, como llega para acercar, nós temos a combinado, viu? Como llega para acercar el grupo A, como ya, nanti lang po na por na llega assim na leu, na que maneira na fora passa do processo, como os misioneiros acercando quando ajudam para o cambio da vida. Romeo, e atitude misionero a minha pai sabe o universo. Non la sentire pubblicare come reach out. Questa attitudine missionaria, y dos, no servicio estamos tanto evangelizar, espera que persona topa encontrar con Cristo, no comenzar con conversión. A mí no también se acabó para convertido, también se acabó. Presentamos enseñanza de Cristo y palabra aquí carga con gracia de Dios, está comenzando un proceso. Pero la actitud, como también se acabó, aceptado como humano, como igual a un hecho grande de cámara. Pero no solamente de persona, pero cómo nos podemos acercar esta cosa simple y dolor como tipo de escuela de persona. De manera
imama proprio certamente poi evento e che kami pakai pasuyu seperti itu bisa kami bisa buyunya tapi itu kami kami bisa isi Yesus e come cosa di cui nascita come consolar come consolar con mama aqui o certo cosa conosco cambia conosco aceitar pero ya entregar y otro una mano de Dios un mano de Dios dame un mensaje y la programa sigue la comité un personal el asistir un quiero y soy yo escoge viva un vida LGBT esta viva por otra persona ahora voy con casa pero no escoge para el primer donde pones su shinishi en un lugar y tampoco su convicción como católico quiere pero que la mayoría ahora otra vez se tiene que explicar y se está codificado por ley bisa marah wala pagdidikita actualmente aquella Obama final el comenzamiento final lidera yo aunque yo asumo otro camino por ramo de lo que está pensamiento para realizar la amor de humano todo também nos é entregado em misericórdia de Deus quem vamos exactamente solo ese acercamiento está así ese del grupo de estudiantes liderado Pastor Toyin no sabe que un plan para vosotros con un diálogo con exposición de LGBT pero en un aventura se trata de un hobby con el tiempo aún no está planificado la otra área que Dios estudiar durante la temporada de cuál es de februario quando vez caravana de caravana para o que se vai de reflexão e pensar e intenção não está para fini e prega outro tempo não o espírito de sinceridade não nos escute outro quizás quando tem motivo lógico para escolher ele pero natin tulog kasi vamos escuchar el dolor por lo menos imaginamos a começar com o de outro e suavizar outro su alma e quizás com outra atitude assim mais abrir, mais amável e compreensão e quizás está estimular um cambio se a dama cambia não está cambiando como está para melhorar a situação correcto esta es meta nosotros así condenamos a otro nada no se logra nada es enemistad rencor pero palabra de Dios podemos mencionar esa palabra de Dios animanos animación bíblico palabra de animanos Espíritu Santo te guíanos sí. Como iglesia católica, pastor normal, en vez de enfrentar ayudar para encontrar la iglesia católica o una partizan católico, decir no como iglesia, ahora cuando tiene mucha mujer lesbiana, aunque sea gay, aunque sea sabe cuando está enfrente, cuando está frente a ser cuando está un momento social, como una amiga, para conversar, para conversar para que tuvo, encontrar que tuvo. Y generar también la vida será una no por ver con esto. Entonces, miren, no el sufrimiento de los demás, la cosa por quemar, porque mucha gente también, está sufriendo de cerebro.
yung bayan ng Lili. E proprio su chi può non da produrre e hormone anche un bomba 100% e da produrre di gente morrer mais e não pode lutar. Está provado, a ciência está provada. O descobrimento moderno agora, o tecido cromogênico nasce por deficiência de hormônio alta, nasce como alta, deficiência, com mais, ruim, hormônio tem também cai, e tem duas hormônios. Hasta na descobrir que tem um tem extra cromossomo na nossa vida. E nada começa a estudar, porque já se sente também parte de comida que nós comemos, e produção de comida que nós comemos, portanto também de vacuna que nós comemos. Tem uma causa de jeito, e mundo ainda está bateado como um fator. E ponto principal, qual é a organização? Igreja submissão da passada e alma de Deus. Porque no descobrimento andava todo mundo tratando de ciência, e suplemento também envolve o cambio de hormônio na casa. Você sabe, você está injectando em comida com essa come? Sim. Se eu vou ver, já sabe. No, lo que me interesa, pues no está invocar OPI y no zapate a ver OPI ni Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no va a llegar a un mar, a vos que invoque, a vos que pureza en la gente. Y a mí te quiere, ¿no? Y personalmente, del poder de Espíritu Santo transformador. Fue por transformarnos, cambiarnos de malo a bueno, ¿no? Pero en cambio aquí, LGBT, ¿no? Nos reza OPI, pasó por cambio, pasó por nos turco, ni un día no estaba atacando camisa de chiquito, manera no está canija puta falta nos OPI, ¿no? Que ven a ¿no? No cambia. Pero si el Espíritu Santo cambia mi vida, ¿cómo no cambia mi vida? Ya ahora yo de Dios está. Pero a través de Hijo, no correcta, si quiero oración para transformación. Ano sa kanta, hindi ko ba para el mundo? Pero Espíritu Santo no por actuar en nosotros, nos dijo, y nuestra colaboración con su brazo, nos cambia el mundo. ¿Y más? Ok, masasigi. Iko ka diferente kung isinod ang iko kakot si sinod ng anterior. O sino los afectados en ello mismo no capaz de discutir con tópico teológico pastoral o significante, base a firmar un documento de análisis o consejo para. Eso es muy importante. Lo que sale como resultado del sínodo de Luna y octubre,
forma parte ng na-advis papapa. Advis papapa. Ito muna ang ehemplo. Dia kung natabing kung sino yung Amazonia, doon yung lugar na hindi ko i-advis ko na yung Brazil, Venezuela, most of the isita natin yung presentasyon ay mapapit natin yung posibilidad ordinar, Homer ng isa, hindi pagkabiba ng Indiana ini, kabila sa sacerdote, kasi masilibrar ng Korea, ng Castilla, nilang propupuro. Kaya sabi, sí, nos aporta el Señor, pero mi oposición no está fuerte, o Papa Francisco a suspender la decisión, pero que me avisa definitivamente definitivo porque la apelación tiene que abrir a otra posibilidad de otro momento. So, también algo así na unidad que está por aquí, sí, no está sobre ordenar, gobernar, probar con la vida, la asina, correcto, con la propiedad sacerdote. Pero la final, awala, desisyon pagpapalagay. Isang tang ehemplo kung in-advis, sino daw taasina pero pagpapalagay ang pagpapalagay. Di ko iro ipapatawin mo na sa pagpapalagay ko ba kung desisyon mo taasina kaya kung division na empeorar ang sitwasyon ng kita sana ang sitwasyon. So, tigyan na, ito oportuno, hindi buwata, prudensya, no? Ito prudensya. Pero ito termin, kung ito ba, ang nafarehan ko. Di October lagi, nagkakabing papapit o kante, na diakonado, amoyano. Di ahora aquí, diakonado, napahover ng sol. Y dos tipos de diaconado transitorio y diaconado permanente. Permanente son parte como Steve Michael, Pedro, Patricio. parte de obispo que piensa de ordenar más para cada parte del mundo. Pero nada permanente. Permanentemente na nakasubira sa sacerdote. Pero, in diakonado ko ang transitorio, pero nos sabira, nos tipo ordinado diakonado es que sabira sa sacerdote. Así, salita kong transisyon, salita kong rango di orden sacerdotal. At isa. So, isa kita just kong consejo. Problema, 21 yung votador na nota obispo na. 21% nota obispo na. 70 delegado nota obispo na kalay ko sa sacerdote ng mga konsagrado diakono. Sino natin may participal 363 en con derecho de voto plus 464 facilitador ng representante ng komunidad. Kaya increíble de grande, grupo de grande. En cierto nivel no hay derecho a favor. Pero también, modo de portar 100% a favor, dice que la última palabra, tapado. También eso es como gobierno, parlamento, vota por esa actividad. En ese presente, el gobierno, imaginado, o que por así, o cosa corporal. Qual outro evento não está sucedendo também com a Assembleia? Supuestamente, a representar organizar uma oração ecuménico na Roma, organizar para a comunidade de Carizeiro. A minha esposa tem Carizeiro. Existe grupo de monte, pero não aceita outro grupo cristiano. Kita ang revolusionario, sa Francia, nasa gagawin ng grupo ng Catholic, operasyon. Hindi lang, at rin na bilang miyembro din ng Indonesia, gusto na
kung nakakanta, nakakanta ng chant, yung orasyon. Kasi, no, siya sa amin, ako na sa inyo na pagkakasal, hindi na akin, no, awet. Ano sa lahat, natapukin. En el retiro, comenzando el 1, el 3 de octubre, debí a un pastor que no tiene una actividad. Timothy Radcliffe, ahora cuando van su historia, es tan controversial también. Pasó también nota, right, left, ¿no? Extremo derecho, extremo izquierda, and then looking middle, in May. Así por Radcliffe ang left, middle, pero mas tradicional. Mientras esos dos otros organizadores na middle pero left. Kaya Papa Francisco escoge siya kung may orientasyon diferente. So intention ba harap po. Intindihan ito na ekstremo konservativo o ekstremo modernista. Kasunod ng sana kahina. Nakabukasiya siguro kung tayo hindi ka nanagap sa mga extreme ka ng mundo. Pero ako kung hindi, kung hindi ka ng dialogo ang ito. Con la partecipación a la dirección municipal, llegó a participar con el 50 conferencia episcopal, el primer año, hace 1% son participar. Cristo, de nos, por lo menos, nos tiene un representante en algo, quizá que sí, pero ainda está poco comparado con la iglesia. Organizador na Madama Missioner, Cardinal John Paul Koronich, Archbishop de Luxembourg, Relator General, y Cardinal Mario Gretsch, Obispo de Malta, Secretario General del Señor de Obispo. Turno, hindi aking tapigin kontrobersyal. Nag-isang dos in tahabri pa mujer ng birang diakono of kanilang kasama, divorsyal, kung mas aktibo din bisa. Well, akin naman ako sa ruwa. Hindi problema ko isa. Kung otro país na maorong na divorsyal, kaya nyo, kaya kas. Así na nata. Okay, hijo Papa Francisco dice por la decisión, Espíritu Santo no solamente habla de iglesia, y tanta corazón de sinodalidad. Pues eso es algo que en el corazón, nunca nakapinta corazón como gente. ¿Y cómo? Dito, ¿qué idea? No se va a unir. Siempre el corazón te pone así, ¿no? ¿Y cómo? Tiene dos bancas, pero tiene dos patronas. Pero siempre me gusta mi frase de San Agustín. Pasó nuestro corazón de una así. Y también el completo San Agustín se propuso. El símbolo de nuestro corazón aquella intranquil de el día la sociedad del mundo. So, el parte aquí, chiquito, Dios la tenía, como sigue usted. Hace una contemplación San Agustín. Dios la tenía de parte como sigue usted en el campo. Y me anda a pensar, esta es mi casada. Ojalá, así la. Usted pone el Espíritu Santo en el comienzo en el corazón del trabajo que sigue. Puede reclamar derecho a reclamar según la agenda del mundo. No se trabaja en algo que está mundo de esclava o mayoría de esclava. En iglesia, vos y pueblo, tal vez Dios es una verdad. Y nosotros comiendo poco.
como ocasión pacífico con amor, ultraviendo que su nota, mayoría de la pan, ang kape, bakit mo sila, bakit? Wala din protesta, mata, gobyerno na sa gobyerno, nunasina, sa susunod. Ito ang oportunidad ko kaya dosil, os manso abrir, atento na erosia ng Espiritu Santo. Amen. Se sentir solo ser, no el poroto del mundo, no el poroto del reclamo, no, en silencio se sentir presente. Si oracionan durante el periodo, capite un sitio variado, varias shrines, para tener un día de oración, que se sentían ordinario aquí, sino de Islam, y capite todo el lugar más contemplativo para esa penitencia de sínodo. Y todo el monasterio hay una petición por el Vaticano para incorporar la parte de sínodo a la de esa parte del siglo. No se logra nada sin Dios ayudarnos. No se logra nada. El orar de Santiago. Yo, oración por mi webs, na capela, ocupar Dios. Sobre na hora da pressa, não se sente graça. Na hora da tempo, se sente baixinho. Mas a capela está baixinho. Ok? E três vezes, como precisa decir, não está passando para o documento. E quatro, para agregar o evangelho na hora da pressa e ensaio da palavra. Agora, nós precisamos compartilhar responsabilidade de governar a igreja é possível, pero nós todos termina cumprir. Nós somos responsáveis, pero nós estamos cumprindo. Como chamam, nós arrogância, as drogas. Nós temos um pequeno problema e tudo que está doado teoria fundamental do programa de líder, na área de diploma, e resistência no debate de governo, fundamental reconhecer. De basta, se não passar por também, tem também nos países para inspector geral, já disse, não se paga com ele. Aliás, também se mostra, pastor, não dá falta para o processo, você paga o processo. Quem tem processo a verdade, nós não acaba o processo. Nós mata bom, nós na ministra de educação, ministro-presidente, sim, não ministro-presidente, não pode ser nada se você não passa o processo. Pero Costa, estava em meu grupo, mi collega que dice, sí, pero a mí se les conocemos, pues, él más experto en ideología. No está experto en ideología. Sí, la verdad, ¿no? Cuando por brinca, por exposición que es más humilde, en cada proceso, como haya oído. O hopefully, la hora todo el papel na comunidad. Proyecto feedback, y nos lo mismo, vamos público, sí, vamos a hablar. No tiene obstáculo actualmente ligado con esa partícula no nos reconoce. Simplemente nos paga el proceso de la vida. ¿Verdad, mi Dios? Por ahora vamos a dejar que siga como respecto a su palabra. Seguimos. Bueno, solo eso. No solamente reconocer, sobre que otro cada vez sobre la catequesis, a mí también un diploma. Impulsa una y contesta, pero el proceso nos signos algo que no volvió, sorprendemos. Actualmente ahora nos está en un diálogo, nos lo anticipa y por el resultado, nosotros aprendemos. El Papa Francisco en su carta de encíclica, ora por Dios sempre
Dios es sorpresa. Sabe que algo bonito que nos espera y más mejor ainda lo que nos espera. Presentamos cosas que tenemos. Universidad universalidad no tiene uniformidad. En palabra de teología del Vaticano II, habla unidad de diversidad. Y no habla de uniformidad, habla de unidad de diversidad. Ahora, para repetir el problema, sí, uniformidad, sea universal, la duda contesta la llamada misionera de Cristo que ha recibido. Uniformidad para obstaculizar el movimiento espiritual. ¿Se me encontró con estas cosas? Claro, es más fácil, ¿no? Yo me hizo. Pero ahora no está aquí, no va. Y no está incluye Dios en el vida práctica. O sea, el único medida de Dios, no es medida de gente. Nuestra medida es diferente. Nuestra música es un gente. Pero nuestro hijo usa de la manera que Dios no usa. Esta más quizá diferente. Número 4, la pueden aplicar, no va a leer el mensaje de Cardinal Arthur. Van a notar que, próxima pasada, vamos a dirigir el retiro del obispo na Asia. Ela dice, un obstáculo de singularidad y actitud superior cultural conocido. La palabra actitud superior cultural. Cultural que iglesia de cultura, sacerdote de cultura, filipino de cultura, polaco de cultura, venezolano de cultura, colombiano de ahora los atributos, sí, en los países así, sí, a veces en nuestros países así, a veces vivimos en las mejores. Lo que pasa para imponer su cultura como si fuera esta superior en lo que está en cultura aquí. Acorda que ha pasado isso que eu na semana que o bispo lá para cambiar. Na hora de la penalização, sim, a nossa dificuldade sempre está parte cultural. No pastor americano na semana Senhor, por respeito à cultura do tapado, a senhora aqui lá está multicultural. E o que vem lá, e isso na carreira y cultura extranjera más fuerte y tan prevalece por la cultura indígena. Aquí hay actitud de colonización. Por lo tanto, otro tópico más peligroso. Está complicado, no está fácil. Pero además aquí está contigo viajar. Si algo está con estudiar, acaba un estudio más alto comparado con otro, está sentido más superior por ahí acaba con paralelo. El 10 tema, el tiempo, está pasando aquí, vale. 10 tema, esta parte de lo que es central a explorar. Kita may papasili, no? Companion na caminho, joining companions. Da igreja, ang ating dificultad para traduzir. Kung kami, gusto ka na baga di otro, gusto ka na muli. Gusto ka na muli. Pinahora ko isang baga di otro, di otro, ako, se no pensa lo non fa sicuro. Non si può, cada uno dove playa, pero cada uno con su mes, pero ahora no se paga juntos, no se meten, no son sentimientos que son. Como iglesia sempre nos presenta nossa atitude, por isso na banda de nós,
non da straniero, ma da parte di nostro. Di storia di dos discípulos cayendo de Emmaus, bisa kung straniero na joinan. Pero na vez na ako isang conversar, yung straniero mas establecer una relación. Luego dos, escuchando. Romeo 2, como así la sin escucha, abrir de mente el corazón, sin prejuicio. Sin prejuicio. Usang ibihan, mas pastoran kasi na amin na pinagpupunin. Ahora yun, kung isang pang-isa namin, hindi na pag-isa kung ibihan ko na pang-testi. Ini dibilitan ko sa mga pulang, escucha, ikan. Pero ibihan kita bis, aso supuestamente kita escucha hasta el mosco y uno expresa. Lo más difícil. Cuando kita bisa ang palabra, pero kung manera ko kita bisa, hindi ko otro dolor. Sí. Número 3, vociferar. Isang kita ang costo speaking out. Vociferar. Pero no sé si vociferar na mucho duda, expresar. Pero lo kita, el punto que kita, nos apia o coraje, pero verdad y real. Eso te ven, no está pretendiendo, no está engañando, pero una persona más fuerte que ganas. Hay gente dando visión amplia a un lugar que hubo usar y ventana de su corazón usar su trabajo para transición. Pero lo vemos en cabeza bisa, pero no tiene duplicidad, no cambiamiento. O sea, pasa a un campo palabra, no cambiamos palabra. Se ven cosas. 4. Celebrando. Versículo dicho que está a punto, nos venimos a celebrar la presencia de Jesús. Nos viajan a la ciega. La celebración de Eucaristía, más mejor ahí. Manera que en la historia de Emmaus conversando con Jesús, caminando, papeando ante Santa Escritura, llega a la mesa y le realiza la presencia de Cristo. Ese es el misterio. Ese es el misterio. 5. Corresponsable de misión. Sinodalidad del servicio de iglesia su misión. Está llamando tú a participar en la mesa. De manera inclusiva, ¿no? Autorizar. ¿Cómo va a ser los compañeros? O sea, siempre practicó y se acordó. También misa. Recibir misa. Escolhe vai para separar da outra igreja, orientada, alabar. Você me diz, corre vai, aqui por aí, eu me sabe, que culpa está falando? Aqui